Ütü gününden kündü tetim saha radyotin istəyçilere, kiyok ekran köröçülere, studiyaga tetim çahadin bir evletin qamnahan sağılır, olukta bir mekin koraki kiças bolla, bugün serede 6. sürbe 2 güne bolar. Tetim çaha seredaga çatıllıga den tühümeğinden taqsar, bugünkü birini taharabın Roman Alekseyev, min ülüdür barkamalöhüllür, rejissörder Ekaterina Golikova, onna Maria Novgorodova. Биһиге бит час устата күндү көрөшлөр бил быһапир күлөлибит, онун багар кепсити кемигер ыйдылар бар булактарына эре сылжыгытын сөптен санатабыт. 32-11-616, 32-00-616 ден телефоннар нөмірдергер. Берибит бихене бүгүн үс төһмәктән турар, өрүй болырын курдук, төһмәк аксын биһиге алжыттар бит, уларен яктырынан да бастыгы да төһмәк карыякдан сөптен битетебит. Бүгүн сүрүннән бирим исқохонун бир темага тухаябын, ол курдук Россия бирженин итенне Саха-Херин Илдарханын гранын кыйылактыра ден болуга, быйылгы итенне булырың. Бастыгы төһмәк кабихега быйыл Россия бирженин гранын ылары хитеспит, бу да Народ усырының оқтырын айыр мастерскайын тула студия кәпсет яқпет. Иккіз түйімек қабиеға горнылы ғыттын алжыттар кейдектірі, кенелер болар Илдархан гранын кайыры хетеспеттері болырын агропитомник проект тула кәпс яқтыры. Еттон үйіз түйімек бітігер бейеға социальнай бұ амма ден лағыр проект тула кәпсетіге мейлжыттар бұд керен кітті яқтыры. Онан бастығы түйімек бітін бейеге сағылғы бұд, Россия бірженің гранын кайыры хетеспет, народ усырын оңғықтарын Аяр мастерскайын тула кәпсетәбет. Студияға Радомира Дмитриевна Баешева ылжыттыр, Семех национальный кейінен выставыртын салатын салыятчыта Саха Республикатын культуратын тойгуна түйгініне. Дюңынаттың Байар мастерскайға кітті бұд, әмекерен үйрәммет, Петр Партнягин Аяр мастерскай кіттілаға түйгініне. Де, оттан әтті бит, де бұл граннарға хетегелі мет бейге бейдеді лақтыр бұтын студиялар бұтығар үгісті көрсәтші бит, бүгін оттан же бұл әге кай бұт, оны оттан әге бір екетігір күйіз кеме бол бұт гран тұғынан бүгін біл сияқ бұтын бағара бұт, де бұл ұсыран оңықтарға аяр мастерскайды. Де, Радомир Дмитриевна, қахан қайда қатай бұйыл детімде? Бұйыл 2-ті сүрбе бесілаққа. Бұл гран бұлырын хорулу бұда, оны олағына хорулу бұда. Оны хориян барамыз қайдара, онна кәспет біт. Хайапқатын берен барамыз. Қайдара күйек біттем әрел хоғады. Улақан тоқ бұллайды, Россия тахымнақ. Атын тоқ улақан қораттар күйектара, улақан тоқтар күйектара демі бейге. Оны қадарымнан кәспет біт, хайым болды бұл хайын. Тоқпар электронка бар, еген ара сообщениялар кәлі, вы выиграли грант, енді. Оны қадар ете қайбәппін, қадарымнан кәспет бінсі. Оны мошенниктар бұғылақ деймі, қадар оны ақай батым. Аны телефонны қатылылар әбіт. Әриелдер, мен болдам бит нөмерім, барата российский нөмер дейбі көрдік. Оны жа, бұл олақ төкіттер бұғылақ деймі, олақ алба бұл олдығары. Антон жа арай үлі бітер әрі біттер, ұқсанлар. Жа маннар адам ері байышы өден үлелер дойен. Бігі бұл маттан әрейді біт, гран кайды, оны бігі кінеға әбәске тақаты бұттаған әйтейін бәп біттілер. Жа оны бұл кайылақ болла, оны жа білдерін деділер. Оның жа мияқа әрейділер. Проегін кай біттендер. Жаны бүйі соғойы мүрі бәу болу бұд, кәтәспәті қаттыттан болды мияқа. Оны мияқа бәйбір бастықы опытым, олен ғадалғытуллақ. Бұн әлбәқ хабаяқа кербетіттен 6-10 әрекеяқа қалу ұртіксі бететі ғыран. Бүгін Россия өддітінен. Оны прикағын ұттылар, подтверждение деп көрді. Кем аға бағалық баттанылақ прикағын ұттылар, оны атым ұрылла хаджар. Оны кәй біттен, жоны итағайды бітте көрді. Жоны бұл үлебітін жа ұлсаммыд сағалаты бұд, хайыңаттан ала, о кемтен ала күйіңеттен. Уже мандық подбордаты бұд, кім үйретектәғын, кімді қайық баралар кітті кәпсетті бейд. Оннаттан бұл проект бігені уже бұл сәтеніне хүбет ауыз күнеттен үлелі тұрар. Мұны тұғын консерсеттің бағарын бері қара қайдақ дейіне? Усырын айыр мастерская дейі? Народ усырын оңықтарын айыр мастерская. Еліне қайдақ бұл маннатты бігеге оғылыру
оголор 10 састырыттан оны эдерик жаттар. Бибе 5 састырга дылы. Биге тон опсай сылбы сорок буттен бу огого народ искусстватын көрүмдерин, огого билгендери, огого үйрәти, оны бу докторын немаларын үйрәти болар булады. Хеп онтан бихи бу народ искусстватын көрүмдери бу бихи байбы, бу бихи культура бу үгеспеп булады. Онтан билген мастер багата тагыста үйүндө хайында гайжы, оны урут биле оңоктар улак ситен билен хам бу кемдере баалар. Бихи музейге жан көрөтүп көрдүк эте. Онтан билген онтан теленнерен сайдан да үйлө багата тагыста ол гынамрам бихиге умнуктакпыт инникебитин, кескилбитин. Ол интен бу ол сылтан сороктан бу оголорго бихиге интерестердары бу оголорго бу сата болбутун берери бу оголор үйрөтөнөр бит. Үйрөттү бит. Хеп. Антон бу проект бутар боллана бу халанча агонча үйрөндө. 5 көрүнгө. Ол курдук тоюнан бирок онна ювелиркага кергелсиме коңорохунугар резьба по кости mohundan кыхан үләгә онна то национальный шитье үгәс болбу тох истени ити курдук 5 көрүнгө онна тоһунан тиги Инне бу кадәрдә катан народ мастердары директорлары. Народ мастердары хеп. Колобор бу тойга боллаганы бияка народ мастера Колодезников Дмитрий Николаевичтен өйрәтте. Оголардан биле тойы билүләр оголар. Хеп. Камагаты калан өйрәннеләр, олус интересне әйтә. Оннан бу той көрүнгәр немаларга өйрәннеләр, ол курдук таптаян оңрын көрдүләр. Онна жгутовая техника денен бару балан көрдүләр. Оннан арагана менек часкалары доңордулар, базалары доңордулар. Она тух пластовая техника дем бар. Мана тенитеннер, той тенитен баран оңорон көрдүлөр. Онна бүтехик топпатуар биле ганчарканан үлән көрдүлөр. Ганчарканан алдындан раза табаккын, аны бер обаланнан көрдүлөр. Онен бу той стуйдуктакын, бу үләли инструментин бәягыр ылындыктакын. Хеп, ол курдук тараганы үләләре оңорон тахардылар. Нонотон бу эме кыттыбы тиякади, буры кыттылар биге Пётр партия агрегатылы береккә, Пётр багасы белән дусканы кепсә, канта төрөттә каны хассас таканы усту жоңгы. Мен партияем пети мен усалдан улугун саган бөлөгүн алактагыбын. Билген жатайга кес бастык курска электромонтёргө бернебин. Онун ате мастер-класс боларын WhatsApp группага тарганмыта. Онны көрөн запистамытым. Оны тиен. Бәйөн боролунан көрөмден барарыппытым. Тун бастан багата хоос бабытым. Тиен барамын. Интерес көрдү. Онды күдөтө. Басты күнгө Петров Насешден мастер-класстар турутучталда. Кене бастан сихили кепсәбите, то кайдак боларын. Антон 2 күн бүтүгәр хаябыт. Лобзигынан тутта беремеппет. Онды гымпыт антон. Бәһләх оңорон халабытым мен. Уже бәйбит тохбутун. Оңоктар бутун оңорон халабыт. Жон аны манан орор да. Онда скиш берелерди манан орон ден. Ben орхуйдуган онда. Тугун оркун бар быккын ден. Онда орхуйдамын бастан не. Тох. Окса. Окса стерлат. Она огон де. Огон. Оңор бутум. Тока. Оны баханаламын обжектан хаян. Байкалан оңор бутум. Хин табылды худугата. Онтан эмекки оңор бутум. Онды же но тока. Таптайлыбыт темирге хаябытым. Будан тик суралак болдун гына. Онды гынан барамын. Эме шу байты табылыбыта. Онтан бәһләхтар оңорон халабытым. 3 бәһләгә оңор бутум. Онна худугатан. Барташый. Бу кылыра бер эки кыттың, я хату берди дигәнне. Вот это кылыра тинди, инструментны тоттар гүрәннем диетин, дип атты. Ан кылыра ого хаҗдан скулага инде кулаганны.
Хыстыбата жаргын болла. Ага, биде да инде кодуң оран көбөтөм. Ювелир кайнеттен. Онна лобзиге илиор бастыгын тутан көбөтөм онна. Гынан барамын. То лобзиганы тутту берендим. Пайкалырга, хайырга, темир хайдах боларын көрөн. Бурабалан. Мөт бир улахан хеди хинне хадар болла атын бот. Үччө жон келен дебу сыстара. Бот ханга хата болдулары ылынара. Отун бу хыспа боллахна Петяның орбут бехлехтерин. Бот. Мана болбура ки болдурар болланы. Бу харыс халлах тен. Да? Скандинавский руной болар те. То кайы целеустремленность не было. Онна бу доктор балдар, харыс халлар. Карыскаллар. Оголор болланы эппетин курдук бейлер эскис толкуйдандар. Би оголорго көңүл бере хататыбыт. На ологмандык бу Отой мана орун деп. Отой мана орун дебекке бит. Бейлери тугу толкуйдууларын, тугу ханылларын да бейлер фантазияларын үлелетеммит. Жамана беят эскистан, онон тугаларын ол оңорбуттарын бейлери же олокко тарыхтактыр. Хеп олата от а дая баратын бейлери оңорон таадылар. Ото туга бит эттеби. Биллерини көрөм мен бәм хурьямын келлем дейт. Химбир багалах истергер тогара тохта оголор кел, таланна оголор келелер булады. Мене улын даганы тохтар химбир оголор хуактар. Химбир бары аны эн бу келбет оголор эн интерес үскетен нада бу үйретерки. Жуно ти огон чогону жарыктаты битетин. Иннотон кыргыттар да балары, улаттар да балары, улар асастакты, 14 хагалатын. Бу Пете de koloruna kolorumi. Elbe koyulemittiri bulu. Oğullar tuğan alaqtırı, tuğan maqtanalları. Bilgin dağına kolora jarıktargıt bara turallar da beter qaydagay. Bilgin bihi jarıktar bu demen bara turallar. Bugün büdehekne dele. Anasından yaşıtıyorga. Törütiske. Bola turar. Ondan keler nedele bihige bu proyekt bit tümüge bolwaqtaq. Oğullar je bu proyekt ustata oňorbut ülelerin bыстап kalan kötürüqtaqtır. Onu ondan kimintire hergir altın yotuk bir günüge böksükölü olaksa ikiniger kelenget üç şahstan kelenge körüqotun söp. Ondan bu oğullar eme bar bolwaqtara türüpittere mekelen köröllere bollar iden bihi baga hanalaqpıt. Ondan oğunu nik üyereten takayan da oğu interes üsketi kanadı bolladı. İnne türüpittir debi kıldı. Jonun qayda kılınılar. Jonun onta höylätler, beddeş kılatlar. Ondan daş etini etiyetünen jargırağında evittara. Ondan köstön ihe. Dölbek kolora ben iti bu ülelergin ağlarına tağandı mantan üstü bağlardı. Eti var da var. Bu balargın kolora ködürük taqqı. 5 gün ustadan ordular edi üleleri. 5 gün ustada üstü jas. Üstü tüttü jas hep onu olonno iti bir yemeğe batça elde koyla taqıwda bir qolgan. Onu tekeraqsi billahi adem kolora onda bu eheneti simek toqa var bulladı bu mastaskaya git onda. Simek bu toqa proyektler yaçiler simek narod искусствотын kine. Ona Petr Romanov atından ayılır jöneriz toqa училище. Onu tekeraqsi billahi adem töhede jokuskaya gidur butenihin manna teheritten emekelenne kıttı bitti. Yeni kolora tiqar. Tatan dalana den kıskalan keramika öğrene hecbuta. Bilgen bollagana iske iti toh nemigo skolatın, oy skolatın öğreneciler gelen istene hejallar. Ondan Jiganskaytan da ballar ede. Вот эти курдук. Ondan bu korapıt yörak kıhaların oğulları eме ballar hep. Iti injenerine ginden fakültetten ballar. Тоқ филологический факультеттен барылар. Оны орта үйрәктен немекелендер үйрәнә жаллар. Манны колора өте әттегетте бастагы опып әттегетте грандин. Тумантан халгы канаттараңыт һин көрдө көтте. Вот онны том бу грандин чакчы манны кайын тутуан оголор тоқар үйрәтен багалак манны проекттарга чакчы көмө болар буллады. Итеттен колова этериң болдулар. Qaydağı töhökömeli herebidi. Kömeler bolladı. Bir olaq indikiten nik hana sanabadaq bollaq bitçe. Nikkayamut bir qoluba barudovanya dallıbıt. Qolubur olaqan köme bolladı. Oğolor bastan jarktan allargar. Iti baratan gran nga kalbi qarçanın übünen
асалыхынылар. Оны оголор бары онна тохта бейлер материал албаккалар. Курана кылеллер бейлер келеннер олороннор оны бартын огорон таардылар. Онотон үйретите баско. Ол ме билинге кемге интинник үйрети барда хатчы ди. Хагыналактар. Анда бу проект бебене баско болу гран болан. Оны тети бу түрү тагаяк санак омуктарга, народтарга кулура культурнан элестебелерге рети эми эттебетти семактарга, рети доктормга бартыр улахан болгон турулдар деп улаханда тахымга улехин жакчыбандык бу проекттер балар кийини үйртер боллагат. Онотун эти народ мастердер эми каядактары болду. Үлеспит мастердер кетет кулура барына таабытын этер боллак. Этер боллак бына холобор тоғынан тигине биһиге тохытып намалугарыттыпт. Сеп биле арыча тохпотун олары таммыт, селбетен олары таммыт. Онно Нампет колледжигар Осипова Елена Дмитриевна, онна народ мастера Карамзина Татьяна Алексеевна оголорга ме бу тоғынан жарыгы ыттылар. Манна оголор боллагана тох ыгый деген көрдүлөр. Бу канда аны ме ыгый деп беде оголор. Олен хажи. Хажи дем манда кас манда калыныгыттан тоғы растахантан хагала боло бүтөрдүлө. Сититин катыты деген баратын. Биле тугун талаган деген биле оңорохунун Тох Паршовтарын тохтан барты бейлерин ордулар. Онтон осколага нам осколатыгар Гаврилева атынан осколага бу үйренетчилер салама ордулар. Коллективна үйле. Онна бу халамана оңорунжа осколаларга беле хоннулар дүйүктү. Вот, оно таханан боллагана бу национальный шитьё билим бияка Будишева Лидия Афанасьевна үйрете хеджер народ мастера, художник, дизайнер. Олар билген жакаппакчы то каппар сумка тиге хеджалар. Арытман олокмандык аны былыргылы тугунан үгеһенен тигелибек болбакка арытчамандык аныгылы хос кайскала. Бие биле оголорга наха кайы хатабаппыт болох үгес ологондук болох тахтен гымбакка арытча оголуну интерьерге хостук. Качактабакка вот интерьергилерин курдук арытчамандык биле аныгылы тугу келдереммит. Но биле Килдереммет олгынан баран биле бейбит топутун тутаммыт. Анды көрете хататыбыт. Сыл сорок еттен ке хөчөтер. Сыл сорок етте. Ситек курдук. Ата билим выставка түмүгүнөн көрөкпүт. Onun jonu hergenen gara bulap. Altınyotu biris günler dedi. Altınyotu biris günler. Halkı doğu bulanlar bağları. Manı kurduk etler. Anta bu proyekt jiginden indikelah proyekt. Üstü dağına bu is görünge, us görünge elbaq bollayıcı. Onu tane bir kılga silgi yürüt yapıtın mağara bu tağaları da mahanan uhanıga, timeri uharıga, mevru balı yapıtın mağara bu. Is görünge anırga elbaq. Karadağıntan tigehen, tüylağınen, tirinen, ülelerge vışıfkağa da Kolabur. Tinni kurduk össü bilet ıtıllıqqa halbıt doxtar görünlereme bağlar. Kolabur tinne eme ki hep grant süyen, tinne eme oğları öğretere bollar. Kinlerge eme kayıbık bollar şu bay bol bize. Peki otan ügüz doğattadır bunu neyin bolu her eddeqa? Qaydağay? Oğları kıttaltыстağın bolu. Besivitim. Şu bağlar bara ötter. Şu dikkat sepipet. Kömelespittere. Halgi bu mantıkın выставка taharagın ondan qaydak bolary. Там выставка кенттен Батылама болла да даланарды. Ha, hatırlamam. Enten biri bırakır belirttek dağpın türev günüger. Ona ikkite Dakakulkovskoy halıqtaq. Ona tanırduğundan bu. Otu bu kerakse billahi qarış xallar gene şöy duruyda bakındı. Enigin bilir etende olur. Hübelatlar malatlar dedi masterda. Hübelatlar. Ona to kinige vardı. Mandarus kinige. Ondan eskiz kören kayan ne kurduk. De mandarus bagay konukta ta qohon sahan to bot. Onun ja bihi ötük kihebit bu uruhiddara, juhinnara, oyulara, oğullarga bu kurduk ottan.
жайгар тахтара жот. Донон арадымир дитер мактанабыт, келен ол житабыккар бейгеме. Онуттан халгы даганы бу мандык төрүт искусствага, мандык уска, аяр кутутарга. Кылсан истебит. Онна эгиттен багар эме тогоймет улахан ки улата дакы болду ади уска. Айымнила хатыйла голаны, келе халжыгытыр макта. Күндү көрөчлөр бит, ыдыкта буллагы стәчләр бит, тетим саха радиотыгар, этинне саха телевидениятыгар тетим чагыгар чатыллыга түйме голетін салгыр, да беге студия бит, 2 түймегар ялжытар бит кирдилер, ханатабыт бүгүн беге де бу Россия президентин гранын, этинне саха эрин Илдарханын гранын кыйылактарын кытта бүгүн студияга кепсете бит, басты түймега беге Россия президентин гранын тугунан келен кепсетилер. Антон болар 2 түймега беге жа ана менен горны лухуттан ялжытар бит келен олордулар, тегенелер кытта билсеккен, кенелер боллар, былырын агропитомниктен бирек суряннар Илдархан гранын кыйыры хетиспиттере. Оны бүгүн проекттарын тугунан сейли кепсехтер хырдатыяктара. Студияга Матрёна Николаевна Ефремова, Владимир Денисевич Лонгинов атынан Атамай орто школатын директоры өтөкүнүнөн. Онуттан бу Атамай орто школатын директорын агрулага сол буячыта Татьяна Афанасьевна Павлова. Өтөкүнүнөн. Онна бехе оскола олора баллар, жол курдук Атамай орто школатын онус калахын үйрүнәтчите микрозелен үйнәйне сылустата үйнери бирек аптара ди. Ильза Николаевна, Ильза Иванова дияққа. Турабо. Онна 9 класс үйренәтчеті агроскола условиятыгар бройлер курсыны инкубациялағын ден бір ек аптара Ефремова айылғылана. Турабо. Де, бұл күрдік бүгін олыстығай олар кітті кәлбеккет. Жонын үліғат темігін жоңарға кәпсе қардатыққа. Онды тұсығы байыттан бұл Атамай орто школатын туғынан кепсен ағылыққа кылгастык бағалысын. Сөп, бігеттен бұл горнай бес көлін бөхілегеттен Атамай асколатыттан кәлді бит. Атамай сколата 2-тігінші 5 сыллақтан әбеске хойус героя, ағыдай дөһәретін героя Владимир Денисевич Лонгинов атын сүгер. Олынтан сағалан бұл Сөбеске хойус героюн атын үйететіге күсті ағылағытылар, олабетар баяннай патриотическай өттінен. Оны таханан 2-тігінші 6-алтан бұл агропрофилированный оскола статуғын очна ол хағана кәлен, жокускай коракка кәлен көміскәхіннәқ, беге маннык ресурс кықтардақ бұд, маннык бұланнардақ бұд, жен көміскән еті статуғы ұлбып бұд 2-тігінші 6-лаққа. Оны тау күн бүгінігер дері хин биле хин болотан сетихилахты үлел олар өттяққа. Онта бе школа бут сетихите үчүгей дияқанада опсаятам бүгүнгү күнгө сүйс сүрбе үйренәтчи хүлбалта учутал айымнялахты үлелир. Онотон айымнялахты үлелиллер ол сетихиге көстөр боллади. Булрыңгы үйрәк жылын төмөгүнөн сүйс бастың республика школатыгар бар, игер бар бит, онна агро хайскалага школалар эме рейтинден әлләр сылынайы, онна үһүс местага хаҗабыт. Сеп, анаттан бәябит агро школа быгытнан коневодствотан сылгыны итиннен, онна кылгас биремега же көтөрүн итиннен жарыктанан арабит, хагылан арабит, бу именно Илдархан гранын ыламмыт этинне кыгыллыбыт яканада материально-технический өттүнен, онна үнәйini үннәриннен, үксүн аттан үнәйи битне хайыңы кемге үннәрәбит, онна бизнес инкубатор быгытнан улус бутугар бастакы статус ыламмыт, бу быйыл үһүс сылбытын ситихилахты күлелән арабиттен. Өп, жонотте бір-ек бітір керек. Бұлырын кайыр хетиспекет, агар питомниктен әттімді бір-ек кетін. Деті тоқсыллағай, онына қайдағай, тоқтен болар. Татьяна Афанасьевнан нені тоқчаны әтем. Бихияқата республикаға білеген агар хайскалағы сколаларға материально-технический базатының бөғырға түйге дейін көмі хуқ. Хатан білеті қайсатын тәлтетейін бол батақпыт, олен қандықтағаны программа керсібеп бет. Олеген именно бұл Илдархан граныгар, Россия президентин граныгар,
фонд будущих поколений граннарыгар Тимченко фондун граннарын конкурсулар кыттаммыт. Именно материально-технической базаға оға үйеренер оборудованияларға тәрелерігер еті оғыну хайынларыға деммет нар кыттабыт. Онтон Татьяна Фанасьевна сихили кәпсие. Татья пеке күрдік бұлырын 2-нче сүрбет өтсіллаға бейге илтархан гранын ұлбыпыт, кайылақ болбыпыт, үхіс төгілін болыр. Ке хүрбек ке ыллақ оны хүрбе бір сыллаға ме ылағыл жыбыпыт. Онтон бұл хүрбет өтсіллаға ылбыт проект бұд мөлуен чордан тыынчы хумалағата. Эти научно-исследовательский центр агропитомник ден аттақ. Табу проект бұд самай хүрін сылы соруға ден бұл оғылар бұдын тұйқа хайстваға сығыры ден болар бұды. Онна бұл тұйқа хайстватығар опсайынан анығы технологияны туғанан бұл үлені чепчетеқа сөйветтен көрдірер сыллақ ұрықтақ проекті. Оны сетихилақтық олыққа келерді бет сыл бұдын сорық бұдын бардың сеттебет те қанада. Бұл проект бұд оттан агропитомник ден осынан тылттан хағылыққа тоғы үйді білләға айтен. Питомник ден тыл бие білі же кылын опсайынан да ден үйді білләқте. Онтан агропитомник ден тыл болағына опсайынан үйнәйі түн ылан көререйп болаққа құлыбыра үйнәйіні семеттен сағалан, үйнерен бөбейден, уладынларын тахары ден. Ола бетер же көтерін бұ сымыттан сағалан, инкубатордан, кенені чок пуска әрді бөбейден, уладынларын тахары ден өйді бүлләқ тыл болар агропитомниктен. Олиген бұтылы бейелі сөбіләме тұта үйі сыл бұтын тұтта әджабыт өлі бітер қамнас бұтығар. Бұл проект бұд 2 улан қайысқалақсы, бассатан тұран же көтерін ейті, 2 боллағына гетероподика технологиятынан көк үйнәйіні үйнер еден. Ол күрдік оскола бұты 2 кабинет арай бұд, анал кабинеттар оннан аллақ. Оны бастығы кабинет бұтығар боллағына гетеропоника кабинета ден атты бұтсе, бәбіт. Оны боллағына 2 лоқан стелла шатыласты бұд. Барта толыру умный технологиялах. Бәйті ұғытар, бәйті ұғытын қолбур арарар. Олынны боллаған әте көк үйнәйі арағын үйнері бет, микрозелін үйнері бет, пшеница үйнері бет. Онда табу Ильза Иванова бәйті ити үләға чинчиер үлеләғ, оны тағанан бизнес проекттағы, оны бәйті ити проекттығынан сихили кәпсияға өсі. Онтан бір хамайты кен тұтта кәпсир биттен өрінәчілер бит, ол хатабылы әрі ыллылар болбадақ, оны тағанан өсі бұл продукция оңырын тағаран атығы тағарыр болулар. Ол күрдік дажы мағahынларға тығылылар, бұл сертификацияға үлеләғанар бит, оны улақан мағahынларға атығы тағарыр болулар. Оны мете бұл кіргіттар бәлер кәпсияқтыры. Онтан 2 кабинет бұд бігені бола же көтірін еті. Манна биһиге ова ден үчүгөй багай фирманы буламыт үс инкубатор атылас буппут. Ол инкубаторга буллагына бу састан сагалан үс-үсчеке сымыты тахарды бута олор гытары. Бройлер, кус, қас, сымытын сепака ити үс көрүңү тахарды бут. Оннотон элбега беп болон хорогон атылабыттара. Антон хорогон боллаганы бәбит үлелагырдак бут. Буяң ден олумна оголор сүстен такка же көтөрүн итен тахарбыттара. Онното күһүн эмия арас продукцион ороннор бу ярмаркаларга номну атылан битердибит. Сеп, онтон бу проект бу чечитнен боллана терехиннер кепсирейип боллака биһиге үс улаган терехини терен ыттыбыт. Проект ихинен кыһынгы смена үлелиет ден болланна буппут. Ол кыһынгы смена ихигер боллаты бастык улаган терехимитнен бияка профессионалы ден биле чемпионатка агрономия ден сатабылга күрәгә терен ыппут улустагы. Тон бу чөй бай күрәктебат табардаган билерге болу, манна биотехнологиясы ханнах үнәйини чечен көрөллөр лабораторный исследование ороллар. Манна биһиге вернәчбе 9 класс, олхагана 9 класс вернәчте Галя Стручкова кыйлак булбыта. Бәйбит вернәчбе тона республикага тиен, эмия бу горной улугун көмүскән үһүс месте атаксыбыта. Таби бу проект бутемия онны улахан төһүкис болла ден әти Канада. Онтан болланы 2 улахан тәрәхимит биһене республиканскай агро научный конференцияны тәрие әте. Оны месте хилактик тәрибепе сүстен такса ого таккалан кыттыбыта бу республикабыт агро школаларыттан оннато үһүс улахан тәрәхимит биһене своя ферма ден ата бизнес игратерияны пуппут. Оннотон 5 команда келен кыттыныл буттара оны кыйлага мечөй бай бирихинен нагарадылан оглар бутолугун ден үрбиттер. Ол шүгәте. Булан барда толохо киддулата. Кирен барда китте. Хөп жуны тоголор бутаналарын истекка белемнен кәби булыктактыр. Дәре баһалысты Елизавета деген Харска көрән асты бут үнәйләргә бебедил җәргин. Баһалысты кәпсә. Айдагы. Мин бу булырын сагалаудым. Умный сити ферма ден бизнес проектын сурыйбытым. Аны бизнес проекты хинен он арас микрозелен үннер битем. Аны бу биһиги корот ижес короттан 2 стеллаж сакастапыт почти $1 миллион
аңар миллион аңарга почти сакастааппыт. Аны бастыгы стеллашпыт микрозелень үннәриге, 2 стеллашпыт пшеница үннәриге. Аны просто был бутак тәйдәк тен. Утын күтәр, утын кап булден. Тәпчеге Умный бу. системаларда. Аны ол умный система, ол ата ден телефонга ваннык биремаган часкын турараган, ол биремага ваннык у күтәр. Она ото халбур оннар арар. Аны бу мин бизнес менен жарыктамытым 1 сылы болла. Аны рукала, подсолнух, горох, брокколи, редиска, онна датын микрозелень үннер бидим. Онна тылабытым. На жөйт. Онна аны бу састан саскыттан мин бу корный бутулус бут центргар биржистакка южный магазинга уже атылан келемур бутум састан. Онна бу мин бизнесинен жарыктан бу микрозелень алыс тухалах минай диханаутым. Тойтер аска куттахана үчү амтанын тупсарар, имитети көтөгөр, эргитчи тухалах минай. Олус жөйт. Жоны кейін хөбілілер болла бұтта. Бұл қолыр үйреген тағана маңның жарықтынарын үшөй болла ғады. Бу микрозелень 5 күнігінен үйнер. Ол түргенlik үйнеріттен витамины алус әлбақ. Оны бу бейіп пшеницаттан өсі, живой сок, витграс, коска хының орачуот, онна израскоп пшеницы, аска кутуллар продукция оңыр бұппыт. Оны мен бу бизнес пынан республиканскай, чугуновскай ағыларға кесместе ол бұтым. Онна тоқ профессионал чемпионатка кыйлах бол бұтым. Оны онтон этикенеттен мен республиканскай кес чемпионатка ңыр бұттара, ол оны кесместе ол бұтым. Отон билеген өсі атын тоқыңыран әрелер. Лучший бизнес-проект. Школьный бизнес-инкубаторы республики финалга ңыр бұттара. Онны күтті варықтақпын. Жолы шүгәді. Бұл күрдіғатты оға жарықтанар, әтені конкурстарға да күттар, онытын бірейті көрейті дағы қаңыр. Арас өттіттен жолы шүгәдік жайыр, айылғылана бағалысты еген істеққа, бұл агроскул услугетігер бұрылер курсын инкубациялағын ден. 2-нче хүрбөтөт сыллаққа мен одноклассницабынан Степанова Сахаянылын же көтөрүн инкубатордан тахарын ити денчинчер үлени суруй буппут. Бу үлебүт олоққа кирергер үс ово ден инкубатор. Инкубаторга 200 бройлер, отут индюк, онна баробаға ден уон қас сымытын тахар буппут. Холобура бройлердар хүрбе бир хонуынан тақсыбыттара, индюк онна қас арый өр боламын тақсыбыттара. Тақсыбыт чөпускалар бұтын сүйхін, бес көлбіт олықтақтыругара тылауыппыт. Онтон сүйіз бройлері қағы онна индюгу, оскола бұт, бұян ден үлел ағырын оғылары көрін істен латынар бұппыт. Же көтердері специальный отырба хиллер, ол отырбаны ме грант қачытынан ұлбыппыт. Күхөрі бігеге себехей әтінен, курица гриль, запеченные крылышки, ведро еген оңырын бұхаран арас ярмаркаларынан атылаппыт. Бу бігей жер проект бұтынан мен Москваға баран Леонардо конференция тыгар финалист медалін ұлбытым. Онна Обнинскай юность, наука, культура конференция тыгар, экономика секция тыгар бастык эмесине ыларысы тиспидим. Бу проект бут бигеха инкубатордан же көтөрүн тахарыкка сөптен, кенлери көрөн истен эби доход келерекка сөптенге беретте. Түгеннен туханан биге Илдар Хамутыгар Айсен Сергеевичка улахан мактал бутун тердебит. Чугайт. Онотон бу граңы кытты үтүөрүтүн уну тоқсы белер амалары берек катны битимикке жоңгаргага. Жабы хыллата булар. Манны проекттарга күскөн булар. Бу эхе колорго колор этти битти. Туз бем канаттан олдурму кайта куртуга колор. Жарыктан алдар. Мен бем ханавар боллагына именно бу инициативаны өйөн болар ба. Урут бюджет туга булан бөгетнен көнөрү тырылдар өп боллагына бу грантовый подход жана именно жакчы мен маны үлелибин
мен маны багарабын жиржоңго үбө качыны бери болар. Онон будан эффективный болу дияныйбын. Онда бихи касды төгүллах Илдархан эти президент кыйлактар болабыт. Би оскола нехелек битер ситим ден унко бар. Ол онна учуталлар клубтара ден бар, общественная организация. Ол кини атынан бихигети унко атынан кыттабыт. Ата вебсайт хумат нетер болакада нехелекке бу учуталлар кылаттыра дирее болака бу 2009 сылтан хагалан 10 миллионтен тагыста дембелет яканада. Анта именно бу оскола материальный базадан каңатыга 11 миллионтен таксы хуму болду грант болбут. Ол курдугота билен хамай фонд президентских грантов кыттачыбыт, алта төгүлләк кайып алта төгүлүн кайбыппыт. Онтан Илдарханы теп битем курдук үс төгүл булбыт. Онна кенники болла фонд тимчин каны кытары эми ыксахибастак төгүлели хичабыт. Жолу шугай, онон бүгүн хага жона көрөн истен үйөрбүттөрө ойбуттары болу диякка, адамар тосколота бу курдук дийлектик алгы үлели хамны турдун диякка, оноттомун сүрүнө ден оголору чаттары жабу ты кайсты өтөр диякка ди, түрүт кайсты багысыгыран, ийитен үйөрөтөн таарыгыр тагайга булла. Онон канал житабыктер мактал, айнылага дейле куляны, өсө досту жолу бутыгыр күйдәбит, оголорго тедихилерин эме кален кепсерде турар болар. Мактал. Көйдү көрөштөр манан билген биге токтолго барабыт, онтар келлекпит бир голун ратман дейме. Көндү көрөшлөр бит, этикте булла истәчләр бит, тетим чагыгар жа биге бирибит үз төмөгөн сагалыйбыт, танатабыт бүгүн биге Россия бирженин гранын итене сакырын Илдарханын гранын кыйбыт проекттер кетте билсе. Олробут, онон жа үз төмөк бир биеге амма социальный лагер проект тула кепси студияга житер биткелен кирдилер. Билсегин Саргалан Ивановна Диадурова өрөсүгөтөгө социальный өнөр келим кийинин тренировочная квартира салатын себедисея бу амма грант проектин салыятчытай төкүнүнөн бу проектка ийтечи итене социальный үлөгө специалист Нургена Романовна Бурцева. Уонна Хотугулу Линги федеральный университет психология институтын социальный үлө идетин үйрөнен битербит Александра Павлова. Төкүнүнөн. Ja амма социальный лагер проекттен этеттибит. Аммастан терелтагат тугунан тасыя байты проект беден мекепсен сагылы кайын багалыст. Союз социальных работников Якутии общественный терелтте 2010 сылактан үлелепте. Тереллибите. Председательнен Пахомова Наталья Николаевна болар. Кене боллана директор республиканского комплексного центра. Бейюлелер директор бит. Ага хастаг жуннорго доробияларынан качыл таммыт жоңга анаммыт араханай проекттарын орон граннарга кыттан олокка келлерер. Онно бир проект бит боллана эти сайынгы социальный лагерь Аммаден. Аммаден тога расшифровката ник болар. Адаптация, мотивация, медитация и абилитация ден. Аммалу көрсөгөн Аммага баран хынняммыт. Амма сыгынна. Гораттан сыгынна. Онно расшифровката үчөй бай болан калбыт. Септебер. Тугсылла хоруктагы ден токтуга. Концепцияда кайдай, тугуныктагы. Бастан бу проект 2-нче хүрбө сыллакка амбастан кытыппыт Алмаз Сергеем банкенигер кайбыппыт хеп. Я взрослый ден проектынан Владивосток оракка баран бу бәбидер ойлана качактамыт оглору иджемет оглору болот улхан жоннор бәбидер оглор денатты сеп идже барамыт Владивосток оракка баран келбиппит. Ол Антон кынаттанан бу жа тох Илдархан граныр кыттарга ханампыт онна кыттамыт бу тохпутун кайды грамотун хеп амма 2-нче хүрбөтө талакка. Хеп аммалуһун токур көл нехилеге токур көл сиргер болбуда. Амма өрүсүрдүтигер. Бу инклюзивный лагер аңардас сынялаңга чепдигириге ден болбакка. Бу атын жону кытары социальный Себастиге үскетер бейни кыгынан арыйга онна боллагана тох аяр жогурга сайыннар харыскага
Болар. Бырыйык пупуллагана төт кайсқанын үлләвде. Олық жағақ майгытын қачыты балақты. Олар тарга чөл олығы тутухарга көғіләхіні өскеті духовный сер майгы сығыннарыгар иңеріні, онна әдерні хелене ортодугар өй сана өттінен волонтерство именно үлетін сайындарыга болбыта. Тоғайды тақына бияқа бұл лағыр бұтыгар устудион Хотуңулу Илингили федеральный университет устудионнары кәлен волонтер дауыттара. Оны тағынан атын икки волонтер даға тебітсе. Отуманнык граннарга кыттагы бастыгы холо бургут тебитер. Саңа кыттан эрек. Бастыгы Буквально 2 сопуппут. Эти Владивосток айбы гранын кыйым бараммыт. Алох бәбитин тохпай курдуканан бут. Канаттанан. Олеген қарса хоқ тоққа кирсибит бит. Бұл ағыр бұд 2 жылын үлеләді хеп. Онна бұйыл әме тоқ хаяпқа бұдын үтті бұд. Гранга. Гранга. Ача бұйыл әме. Кыттар ханалақ бұд. Этен лағыры салғы оңырар гына бұд. Тоға дейтақына населениеттен запрос бар. Энник аймақтара, энник жоннор аймақтара, инвалидтер аймақтара, тоқ интерьергәбіттер ағай, он олеген бейттен ыйталағалар. Бейтіні бағалысты энник лағарға ыйтағатта бейі жоммутун делдер. Оны гранка идақ бұтына ыйтық бұт қаяндағыны дейбіт. Онна сывуфу өттіттен әме интерес өскәбіті. Тоға детаққына үшіге практический опыт болар студенттарға. Бәбіт ерді үшіге. Тоғадай таққана бігі будущий кадрдар бұтын эти проектка бұлын оқпытын хеп. Де, оны дестеққа бігі бұл университеттен де Александра Павлова кенеттен бұл университетка студионны хүджен кәлін күттіс бұт, онтан білген бәдер кейлін үләлі ғыл жарабетті бұтты. Де, бағасты көпсі. Мен басықымын лағарға тоқ. Лағарға студент бұғытынан бар бұтым, онна астанан ағай кәлбеден 5 күн егер. Онна тоқ. Ingen арас маннык то занятияларга барытыгар кытты бытым. Онна тохтарга ментальный инвалидностьтагы тохтары оголору кытты теңге хаджар үчөй байды. Онна үлэхеттери көрө хаджамы маннык опыт пегол бытым. Онна ол билген ол тутту бутималары неген үлэбер туттабын. Олус улахан маннык опыт берді тухалақ болла. Бу бурайы көтүөттүн тохо көрөгөны. Бу бурайы көтүөттүн Оғылар бұлағарға хәжен кәлем бараннар тоқтара, бәйелерін көрінер тоқтара садабылары үрдәйбіті лаппа көстір. Онна кенелер қайылары кургазордара кәңір, онна бәйелерін самостоятельнай күрдік хананалар тоқтара үрдір. Уверенностер. Бәйелер әрләк болалар. Манда қас астарыттан ден кехетен әбі. Эти биги оголор дибит таганы улахан жоннор кытталдар. Эдер жоннор. Инвалидностьтаг эдер жоннор 10 састарыттан 35 тергердылы. Онна студенттар, СУФУ студенттары бары бирге благополучатель этелери. Отут 2 инвалид, онна 10 агыс студент кыттыны улбуттара эти проектка. Манна бу хайны нарадиянды битер. Лагыр ден болду ки хайнара хайны диyordi. Сайын буллагына амма буллага ди, аммага буллагына сайын хами үтөтө хайын буллага ди, өрүсүрдү тигер сөтөлүргө, олихим бу сайын ден лагырга арыйды бут. Отто манна холора бу лагырга келен кыттыбыт те, онна лагырттан бу битен баран таққаргар холора хем бир манны теннен көрөгө болду деп те кайдак кири бите, оны кайда таккан барар иден. Ол сетихи да кайда холора. Биги тест оңор буппут. Төһө самостоятельный болалларын. Онно тыгынан көддөрбүтө биги жоннорбут олох майгылары дажулар иде. Тога дейт акына уркутай бите боллар кырого курдук бээлерин таңастарын детелген мететлери утуяр таңастарын. Лагыр кеннеттен асастыр болалар. Бээлерин таңастарын сууна таранар болалар. Онна өссө бир тоокпут сылбут сорукпут төрөптөрүттен кыратык тейтер дейт кыдылы. Улахан жон курдук көрдүннерден сыллаакпыт соруктаакпыт. Тога дейт акына энник жоннор обычно гиперопека жаллар. Үйренен қалалар. Ол кенеттен төрөпүттер уже
бәлерин олорун улахан жон курдук сыһын нахар болалар. Өлбөгө доверяйдылар. Бәлере хыджар болалар, корат игер, асастылар, мага хыңга хыджар болалар. Төһөл баксатсааны үлэһет үлләтинне. Кайдагай. Агыс киһи үлеләде. Олонтон алта киһи биһи отделение бүтүлләһиттере. Онна 2 киһи волонтер. Бир волонтер эколог Данилова Анастасия кинигелерде экологической направленности олеген бастыкы заезд бут эти бастыкы икки заезд экологической направленности булбуттара. Онна бир волонтер бут физкультурный түн күнай оздоровительная гимнастика бут. Тоди такына здоровьяларын сайыннарары бут бе күнай гимнастикалатар этибит, сөтүлетер этибит. Олеген тохтары здоровьялары бөгөргәбите. Толихин манта канатынан талгымия бу бурайгы хайнар буланнак булак айтты. Атакратак направлениятын улар тары жабыт. Тох хотугу народтар традициялары нин билгеннәре эргенә бут. Олеген национальный виды спорта инкелләре эргенә бут. Олеген арычатын булар курдук. Онна был бихеха институт психологии үс направление студентларын ыйтарыгын аллар. Урут эбите боллар социальная работа направление студентлары калеретлери. Билген болганы клинический психологтар интерьергә биттер, онна социальный педагогтар с девиантным поведением ден эми багар биттер бихилагыр биттер. Оту бурайка кытынныгы көйдөгөт олоққа келдер дегет деп отты. Онтан білген төттірер кетен көрер әбеккеп болар, көнірі етігеті. Ой, самый тоқпыт ден нахал бөх мероприятияны бұлан нәспет бітебет. Ол бір екеті рөлді қатты. Да, бір екпетігер, оны екі хылы бұға оны толара хататы бұд. Сетихе хататы бұд. Только тоқ хөтөлүр бүтүн умна эспипит. Олох быгыр время было. Хөтө самое главное было. Дисайнде. Оно учёттам быйыл тохпотун программа бүтүн арычы тох. Кайда тугынар гынар. Ага, эйнистеха кайдагай. Туго осайнан буланы өссө мастер-класстары әлбәттә яқпын бағарыбын бит туспаям холобра былырын кыттар битер лагыр битер той борунан оңхуктар оңхулуптара камысканан рухидахын эми оңхулукта онна растаны бу волонтердар бит сказка терапия комуса терапия бардын биттер онна быйыл булаган айти хотугулу туго хайнара биттемит элбэх маннык тохотуны көрнөр развлечение ди өттүнөн ытык бутун багарабыт үнкү музыка өттүнөн онна элбэх сынялаң айылгага келдер әрбит онна бу тох дройбяны тупсарыга спорт келдер әрбит тугу сөбелетикти холоруман гранга кыттар жонго эги холура амастан кыттар кетер толлу көп болу да кайда хурия бути ханна бара бути тугуна бути ден бирин опыттан накайттан олин кайда тугу сөбелетикти балагынны үчүйдү кагын олох онна барта үчү байты курулду бу дебит эгер кирдакка барта ону оңордокуна барта табыллар эбит балагынны үчүйдү кагы кана дебит Мин тох проект бутун бардын халаячы тоңор буда. Бихи буллагана идеялары эптек битте, олихин буллагана тох. Бягыт эдер үлеттер элбах идеялах буллахытна олох идеялар гытын киллерен хин дияқпын багарабын. Онна карсох гыттын. Александра, энотон халгыман гүллер буландак буллаган дебатты. Кайда айтсын кепсир буллак. Тоққа бұл маннық тәрілтағылы лиришөй байы бет, интерегіне байы. Күнайы еңін араз тоқтары занятиялары ғытаталы бет. Онна тоқ оғылар маннық сайдаларын көрір үшігей байы. Отында хеме бәғат калақатын келдері болдық әйті, социалын өлі әйттер, да? Ән қолбыра тұз бәң ордық тоқы болған туыраған еді. Үлағар. Мен туз бәя маннык самостоятельный боларга, асастырга, кайырбын, истенерге өйрәтәбен. Төһө ылыналлары, төһө түргәне ылыналлар болағар. Аха, үшөй түргәне ылыналлар бихе қолыбыр
мягкай гурушка дик пиппи тону нечас маннык үйренен хеллер кайдык туунан Ол үчүн. үчөйдүк баардакка. Халгы онотто маннык үлелер боллакат. Гран холора маннык кеһи үлетин кеңетерегерде олус тухалыр боллагади. Итөттүн кырдыктарын кепсир боллак. Государство бартын кыйбат. Оно грант бияга өлбөх возможность берер. Инник бәбит мечтабытын, оголор ду инвалидтер мечталарын толорук бутун хөптөгө дей сакына. Эти улахан жоннор эрәрилер бидде даны инник хыннамакка улаттактар эди. Ханна да кинилер ылбаттар, даже тоққа санаторийга ин барбаттар. Нар бе семьяларын истеригер хыджар этлер. Билген боллагына өлбөх бай кихини кытта алтыгаллар, билсихеллер, иннегенен тоқтара эмоциональный сфералары, социальный связьтерин сайдарагай. Олеген бие үчүгейин көрөммүт олох бламмыт өлбөх гранга кыттарга, онна хүрбехеттис чыгыла билген саңаттан заявка берек битен сөпти, оны бары онна кыттаргыткер сүбелибит. Заявка берерге. Евгения Романовна, эн туга теңете. Мен эбевинде отун эми этиякпын багарабын бу хүрбехеттис чыгылага бары саяпкаларгытын ытын бу каныкта возможно коттырман чөбай грант проект барышы. Мактанабыт бүгүн клиенттан үлөгөт түмүгүн кепсәбе кетигер бу курдуготтан манны канатанаңгыт салгы бу маннык гранарга кыттан сетиленерге тер багарабыт. Мактаулар.